Bitcoin 21.159 dolara. Pa šta se ovo događa, ljudi? Šta je ovo? Pa zar nama YouTuberi nisu najavljivali napad na 28.000, na 30.000? Pogledajte vi ovo. Ajde da vidimo u posljednjih 7 dana šta je sve to još palo. Pogledajte ovo. Rose 28,48%. Ajmo dalje. Graf isto dobro pao. 24,54%. Phantom preko 20%. Tita također. Ethereum Classic. Link. Solana. Meni je to nevjerovatno. Znači, ljudi kažu da su 5 godina u kriptu, a i dalje ni najosnovnije stvari ne znaju. Pa, zašto ih ti prozivaš? Pa, kad pričaju pogrešno gledalcima, mora neko da ih ispravi, mora neko da kaže gledalcima, ljudi, to što oni rade nije dobro, ne radi se tako, već ovako. Znači, pre neki dan gledao čovjek drži live, komentariše Bitcoin i kaže sljedeće. Mi smo u posljednje vreme imali higher high, imali smo higher low, tako da je to dobro, to je pozitivno. I sugeriše gledocima u fazonu Bitcoin će da raste. Pa kako je to moguće da ljudi i dalje ne nauče ni najosnovnije stvari? To što imaš higher high i to što imaš higher low, to nije dobro. Odnosno, to je bear flag. A to znači da Bitcoin ide ne gore, nego ide dole. Tako da ja sada neću crtati nikakve kanale, nego evo na brzinu sam povukao čisto ovu liniju i vi ste znači u mogućnosti da vidite da smo mi imali klasičan bear flag. Znači ide se gore i onda logično ide na dole, a ne na gore. I onda čovjek kaže pa dobro jeste to bear flag, ali to ne mora da znači. Ok, ne mora da znači 100% da će biti na dole, ali svakako to ne znači da ide na gore i svakako ne treba navoditi gledaoce da je dobro to što imamo higher high, odnosno higher low i tako im sugerisati da je to nekakav znak za gore. To je bear flag. Ako nije 100% da će biti bear, svakako nije znak za bull. I meni je izuzetno glupo kad ja čujem da čovjek priča, pa evo dobro, imamo svaki put nam je sve viši vrh, a i niža cena nam je sve viša, to je dobro. I stvara vam sugestiju, ljudi, ide se na gore. Inače, dotični YouTuber kada vidi bear flag uvijek kaže da je to dobro. Tako i ovdje govorio kako eto imamo higher high, kako imamo higher low, kako je to dobar znak, kako je svaki put vrh sve viši, kako je i dno sve više i na kraju pogledajte šta se desilo. Znači išlo je na gore, higher high, higher low i kao u fazonu to je dobro, a desio se pad, gledajte koliki. To je njegova standardna analiza. Kada vidi higher high i kada vidi higher low, uvijek vam kaže, to je pozitivno, to je dobro, navodi vas na to, ići će se na gore, a gledajte, op, kakav pad. To je nevjerojatno da neko bear flag vama predstavlja kao nešto pozitivno i dobro, odnosno kao nekakav signal, odnosno navodi vas da će cene da rastu. Show. Gledam ove druge YouTubere isto. Crtaju neke grafikone, neke gluposti. Pa ako izdrži ova linija, pa ako izdrži ona linija. Pa testiramo 28, pa tu imamo otpor, pa idemo na 30, pa ako padnemo pašćemo do 23, ne bismo trebali niže, pa se to opet ide na gore, pa... A kako se to u suštini radi? Kratko jasno, u 2 reda. Čeka pad BTC, veoma uskoro bi trebao da se desi i da sve iznenadi. Svakako ću za 10 dana obaviti neki shopping, za to vreme istražujem projekte da vidim šta bih mogao shoppingovati. Znači, nema tu šta da se crta, nema tu da se filozofira, ako bude ovo, ako ovo, možda ono. Nego kratko jasno. Uskoro bi trebao pad i da sve iznenadi, i to je to. I evo da vidimo na grafikonu kakva je to situacija pre 7 dana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači to je tu. I naravno, posle toga, ide se na dole. I to je to. Dok su se vrteli oko 25.000, dok su vam drugi pričali kako se ide na gore, imate očigledan bear flag, oni pričaju kako je to pozitivno, kako je to dobro, sugerišu vam da gledate na gore, a to je u stvari sasvim suprotan znak, to je nevjerovatno. I naravno, mi sa cena od 25.211 pali smo na 20.783. A mnogi drugi coini pali su po 25%, 30%. Graf je na primjer bio skoro 16 centi, pao je na ispod 11 centi, to je znači za trećinu. Na berzama je bila velika dominacija long pozicija, odnosno očekivali su ljudi rast na berzi i naravno te pozicije su likvidirane. Inače da napomenem da ja ne volim davati nikakve prognoze, ni da li će ići gore, ni da li će ići dole, jer najbolje je biti spreman i za gore i za dole, tako da uopšte ne razumem ti YouTuberi što crtaju nekakve čarteve i oni kao prognoziraju, objašnjavaju i pričaju da li će ići gore, da li će ići dole. Ali eto, pošto imam neku malu grupu membera koji su se pridružili kanalu, iako ih nisam znao, niti sam im bilo šta nudio, htio sam čisto neko moje mišljenje da im dam kao bonus, jer ipak kada vas neki ljudi podrže, iako im i ne tražite pomoć, niti im išta nudite za uzvrat, onda
nekad takve ljude baš treba nagraditi i ceniti to. To je u suštini prava podrška, a to moje očekivanje svakako ne bih objavljivao javno, tako da, eto odgovor ako se neko pita zašto to javno nisam objavio, pa zato što to ni ne objavljam javno. Tako neka vam ovo bude još jedan od mnogih primjera gdje sam ja konkretno pokazao da youtuberi lupaju gluposti. Nemojte da ih slijedite jer možete da izgubite svoj novac. Mene su konkretno pitali neki memberi da li uložiti u neke coine, šta ja očekujem ovo, ja sam rekao očekujem pad na berzi, tako da se uspodim sačuvam 25%, 30% investicija. Sada imaju niže cene pa neka kupuju šta hoću koliko žele da kupuju. A vi sad pogledajte sve te youtubere koji su vam govorili o napadu na 28.000, o napadu na 30.000, pa sljedeći put ih opet slušajte, dobro ćete proći, to bi bilo to u ovom videu.